Aing mah kopi beak deh. Parete, oh inisiatifnya jasa aing mah. Ngaron lagi. Pulap ya mah. Enggak, John. Si olah bakal hayang seduh teh we. Buku teh mah. Jangan ngantuk. Oh jingdak coba tah beli kopi ih boga duit Tes garan yang dak. Si jarang masa rusak amat. Mumpung aing tanggal muda, gajian karena kamari. Ayo, mending antar aing ke warung beli kopi. Setuju? Setuju parah ieu mah. Gas. Geus hayo. Ya. Atuh kalau aya geus kopi tenang teh hate apa nih. Ngarona ge puas pan jadi. Mana teh? Coba rada di tom. Oh, Pang, tong Pang. Iya, muai saringeun. Tong. Toblo si budak main dorong-dorong bae aing. Geus lu ngomong geura tong. oh kira tong ih Oh ih. Ini mah warna naon jing dak? Ini mah ranting ketiup angin. ketiup angin Geus saya dak lah, lanjut lah. Ayo. Kurang nikmatin kopi naon dulu. Bebas pokoknya mah. Naon eta? Ngeregetan bae suarana. Paling dikatnya. Pak coba tong Ih, muai mah. Pak, tong. Terus ayo kapan? Geura tong. Geura ji, pengolotan empuk dan Tenang, kalian semua jangan panik. Beda pocong bisa ngomong imah Saya mau ngopi. Ancong. Siapa yang ngopi? Betul. Tiap malam saya lihat orang minum kopi di pos ronda. Jadi penasaran, pengen nyoba kopi kapal api. Woi dak, ieu mah pocongna resep ngopi ya mah. Betul. Saya pengen banget nyoba kopi kapal api. Wih, dak. Orangnya awet pocongnya. Mending ajak ngopi baik gitu nyekurnya ke posnya. Mang dak hayo ajak. Ayo dong. Karaknya ini. Merindingnya. Cong ya. Kopi na, are hayang ngopi mah.